Sika Tiragsak Ko. Tinapalabas, imbaga ni Don Romeo ken ni Doña Marita, anakitanan ti anak na ani Richard, ket kayat nang agsiningid da kuma ni Oliver, tangay agkabsat damat. Saan ang nagustuhan ni Doña Marita dayta anang ngagna? Kabayatan na, iti panagsarita da Richard ken Mrs. Santos. Nasao ti baket asapay la kuma, ta sumaya at ti panakilangin na iti amana. Ngem insungbat ni Richard akagurgura na launay ti amana. Iti sabali abangir, madama ti panaglaban ni Elisa iti kaos ni Jinky. Idi inayaban ni Sita amangan dakuman. Immasideg ni Jinky ket inungtan na ni Sita. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Sika Tiragsak Ko. Umuna kalatan amanghan, Sita. Ipalpas ko pa'y alabaan dagito'y kawas ni Ma'am Jinky. Inton bigatan nga ituloy mo. Sumipnuton. Intakot manganon. Di mo singaan ni Elisa, Sita. Ha? Saan ka di amabalain nga ituloy na inton bigat, ma'am? Kan amok amabisino ni Elisa. Saan ang mabalin? Tulungak lang arudan, tapno mabiit. Saan ang mabalin? Ala, panawang mo dito ni Elisa. Ta ituloy na taglaba. Ay, nagdakas sa talaga ti ugali mo, Ma'am Jinkay. Labanan na? Nagdakas ti ugali. Apay, barbarigatom ni Elisa, ha? Apay, agselos ka kankwana? Anya? Ha? Napimpintas kami ni Elisa ng sika. Iswa pagpupudutam. Anay ko. Sita! Tung pala ang dayta, Sita. Inton maminsan, saan lang atong pati maramanam? Ha? Awanan mo do! Nagmayakat na ipungutan aya. Sita, sumardang kan. Uy, Gusto daytan. ituloy mo to day talablabam inton bigat. Agbawon ti kanon tangayin sa ganak. Sita, Bayam dagita kawas na. Total, saan tamot nga mo? madaksan talakit di ka ni Senyora. Padasan dati mangdangran ka data Elisa. Tapumanaw tan ditoy. Sita, Ala, intan iji kusina, Elisa. Aday tati sila unta. Pinakbot. Elisa? Saan ka di nga imbagak? Apalpasam tilablabaam? Ngam apay nga da ka diti kusina. Di mo ka di malapdan day ta kinarawot mo? Inton bigatan nga ituloy na tilablabaan na, Miss Jinky. Mangan kami pay, gaputa itaypay ama bisbisin ni Elisa. Saan asika ti kasarsaritak? O anya, di ka pa'y latumakdar dita, Elisa? Saan ka at tumakdar, Elisa? Ha? Hoy, Miss Jinky, naikat ti respeto kan ka. Sige, padasam manon ti mangdangran kanya, ta sa buwagak tarupam itinapudot adanom. Daytoy makitam daytoy baso? Napudot adanom ti karga daytoy. Natangsit ka talaga, Sita. Gabuta saan anaing kaluntagan ti aramid mo? Nita, Sige. Padason na katong taon ko nakmayon, Miss Jinky. Ta talaga sa buwagak tarupam itinapudot adanom. huston, Sita. Ma'am Jinky, ituloy kon ti aglaba. Kalpasan ti panangan mi. saan ang mabalin? Ingkag labaitan! Sige, tapno awanan ti Riri. Inak ituloy ti aglaba. Nukas na nga rod, kaluban ta pa'y dagiti taraon na. Tatulungan ka. Saan ang mabalin at tulungan? Oops! Di ka nagsaw dita, Miss Jinky. Nita! Padasam ti agungot. Talaga tutupan ka. O sige, gawgawan talaang ang dagito'y kawas. Nasa bunak dagito yan. Wan, Elisa. Nagduret ka matan anang sungbat ka ni Ma'am Jinky, Sita? Ay, wan amamunak mo't, Elisa. Saan na ka paaba? Nangruna no daki ti gusto. Ngam, Sita, kasla amot-amot lang ni Ma'am Jinky. Iso adi mo sung-basung batan.
Agipulong lakit di dayjay ka ni senyora. Kat madaksan ka. Basta di naklakit di dangran ni senyora. Tano dangran nak. Pumanawa ka dagos dito yun Kita, klaon, no, dakatulong ang makaanos kadakwada. Sita? Katsika, Elisa, di mo itulok adangran na ka ni Miss Jinkay. No tinungpa na ka, kogtaram, jerupa na. Sita? Una, marwam, gaputa katulong lada taon, kasta tiar aramidon na. Alakit din. Ipalpastan to'y lablabaan ta. Sige, Elisa. Saya atin ta agaw-gawan. Tapno na banglo. Iti kasta, di nanto ipaulit. Dasita kang Elisa dagiti adda iti igit ti swimming pool. Dong. Anya ti aramidan da ijay. Agpapaangin da ma'am. Kasta? Apay ka di, ma'am. Dagiti dua. Kunamlan asino da dito Ilak ko tiri daw. Tapno di da makaunag. Anya? Ay, madi, ma'am. Maturog da dito irwar. Nagmayat ti angin dito higit ti swimming pool, Elisa. Wen, Sita. Agpaangin tapay, sakbay nga umunag ta. Una, Sita? Awan ka din ti planom amang ituloy iti panagadal mo? no ituloy ko ti agadal. Asino ay ti mang paadal iti kabsat ko. Sa bagay. Siyak tinamnamaon ti kabsat ko, Elisa. Awan mo't maitulong dananang kantatang kankwana. No adamat gadanda, agpaila iti kananda. Sita? Iso asa na balay, nadyak maituloy ti panagadal ko. Basta mapagturpos ko ti kabsat ko iti panagadal na. Nagsaya at kaakabsat, Sita. Igagawid ti kabsat ko ti agadal. Iso atulong ako na. Kat, agpayak lata kas babaunan dito balay da senyora. Ta at least, ayos mo ti sweldo. Nilaon mo't Miss Jinky ti parikot. Idi awan ni Miss Jinky, awan mo ti mang tungtong pa kanya. Di mon labanan pay. Sumurot kalatan iti kayat na. Tapno di na ka madiswan. Ay, padasan nakmanan adiswan, tamakita na. Sita? Katno dangran nakmot ni senyora. Ay, talaga pumanawak mo dito yun Mangsapo lakiti sa bali ang pagpayak. Ala, umunagtan, Sita. Inta maturugan. Nailaktiri daw, Elisa. Ha? Apay ngay? Wan nga raw. Asino nga ta tinangilak? Sigod mo't nagpapaangin nakikigit ti swimming pool no kasto arabi saan mo't ang mailalaktiri daw? Italaong. Ha! Nalabit ani broha tinangilak itiri daw. Di kay makastroken. Ay, dong. Inlak ni Ma'am Jinky tari daw. Tapno di kay kano makastroke. Oh, makita, Melissa. Aramid ni broha kunak tumaut. Kasano itan? Dong, adaulas mo ditang extra? Ada, kalablabapay. Ipabulod mon kada kami kan ni Elisa. Taing kam maturog dita kubo-kubo. Una, mabitlaang, taing nakalaang. Hello, Oliver? Jack makaturog, iso ngay nawagan ka. Kumusta kayo dito balay? Awan parikot. Okay kami lang dito Ay na, Sir Oliver. Di na kang pinastrok ni Miss Jinkay. Iso adito kaming kubo maturaw. Hoy, Sita. Anya di kinuna ni Sita? Saan nga mo ni Miss Jinky nga da kami kan ni Sita ijaigit ti swimming pool. Iso nga inlak na tiri daw. Awan parikot nga uray dito kaming kubo-kubo ang maturog. Mabit lang tawagap ni Jinky. Saanan, Oliver? Ang mga numalamlamin kayo dito kubo-kubo. Saan? Adda ulas nga impabulod ni Dong. Ay, sige nga Rod, kasta pay. Bye, Elisa.
Bye, Oliver. Imbaglaangan ta jak imbati to'y cellphone ko iti pagturturugan ta. No imbate, di saan mo kumanasong batan ti awag ni Sir Oliver? Nagswerte kan, friend. Anya aswerte. Ngaming, baknang ti kaayan-ayat mo. Ay na, Sita. Saan ati kinabaknang na ti inayat ko? Wan, amok dayta. Ngam ay na, no si katikalay sana. Ay sos, agbyag kanto akas laray na. Sumardang ka man dita, Sita. O ala, maturog takit din. Richard, iho, umadanin ti kasangay mo. Wen, mama. Anya ti planom? Mangangay ta ka di iti party dito'y balay? Naskan ka di pa'y dayta, mama? Wan Sige, mama. Da kayo timakan mo. awisam amin agagayam mo. Gapo ta dakkel apasken ti maangay. Mama? Naskan nga awisam met ni papam, iho. Anya? Alan, iho. Awisam ni papam. Agraman ti kabsat mo. Ngam amuyo mo't, mama. Kagurak launay dagijay at tao. Iho, pangaasim. Lipatam kuman ti napalabas. Si iiliw kan ka ti ama kan kabsat mo. Iho, maragsakan ak numakitak anasaya at ti panaglilin na ngenyo atalo. Saan anasaya at anakatalimang ti sakit tinakam di tapusom. Sige, mama. Adda kada kayo. No imbitaran nyo ti ama kan kapsat ko. Makamu kayon, mama. Apay adi kay pa'y nakaluto iti armusar. Kasanumot ngamin, senyora. Inlak ni Miss Jinky tiri daw, kat di kam nakastruck. Naturog kami akin ni Elisa di kubo. Kun di namot ilukat tiri daw itay parbangon ng agtuk-tuk-tuk kami. Tay luklukat na itay lang, senyora. Anya? Sana bali, senyora. Mabit lang ay luto ti itlog, longganisa, kun sopas. Madama nga ilutluto ni Elisa, senyora. Mabisin akon. Nangyagak iti black coffee, senyora. Agkapi kayo biitan. Sige, senyora. Senyor, agar musar kayon. Naimas to'y sopas magustuhan. Agyaman nak, senyor. Uray siya. Magusto ak ti sopas. Agyaman nak ta magustuhan nyo, senyora. Adto yan ti kanayonan asidaan, senyora. Senyor. Pagyamanan mi tadda kayo analaing agluto. Ay na, senyor. Pagserbyan da kayo anaimbag. Gaputa na saya at kayo nga amaw. Nataer kan napintas kayo adwa. Talaga, Sita? Wan, senyora. Talaga mo't napintas ka. Kan nataer ni senyor. Napintas plus nataer equals nakatataer. Isaw ni Sir Oliver. Sika talaga, Sita. Ay na! Ad-addan anapintas kayo, senyora. Ano kasta agkad-katawa kayo? Sana kasta'y am-amok abro, ha? Sino abruha? Good morning. Iso dahi ta sumungad, senyora. Anya? Sige, Ma'am Jinky. Agtugaw ka matan. Mabit lang. Tayalaan ka iti plato. Oh, Chinky. Bagay ko nga taday tuintad mo nga alakas. Agpari sa kwentas ka naritos. Wen, mama. Bagay yun. Isuot yun. Agyaman na kiha. Kat talaga nga isuot ko da ito'y. O ala, grubot kan iha. Tarumwarta. Mapantag pala ilang. Sige, mama. Ay, mama. Oo, anya ti parikot, iha.
Kailiw ko ni Oliver. Talaga gimura kada kayo, mama. Dinan kaya ti agawid. Di kag danag, iha. Dumagasta ijay opisina na. Sige, mama. Kanya di ka sa bulan niyo, mama. Iho, agawid kan ijay balay. Sige, mama. Oliver, kumusta na ti furniture shop mo? Masaya at met. Nakita ka nagpipintas dagiti naka-display ato ka kan lamisaan. Husto ka. Oh, kasano, Oliver, iho. Agawid kanto ka din ijay balay. Sige, mama. Agawid akto. Hello, Don Romeo. Agyaman akta sinong batam ti awag ko. Kumusta, Mrs. Santos? Imawag gaputa kasangay ni Richard inton Sabado. Ha? Kasangay na? Wen, Don Romeo. Kat maawis kayo kan ni Oliver. Anya? Sigurado ka? Ang mga no saan madakayat ni Richard, di ka damin to inton kasangay na. Awan pagdanagam, Don Romeo. Laglagi pa niyo kuma. Kasangay ni Richard inton umaya Sabado. Iso anas ken nga adda kayo ken ni Oliver. Dumaray nga ta da Don Romeo ken Oliver iti kasangay ni Richard. Gagayem, di yuliwayan adenggen ti tuloy tinubela tayo anapolwan. Sika, tiragsak ko. Nobela ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon. Sika, tiragsak ko. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.